Porodica vaše majke je čak stradala u logoru, je li istina? Da, jest. Kažete mi, mislim negdje da te lijepe osobine možda koje vi imate, a to je odgovornost, negdje i rad, možda i neka ambicioznost u životu. Da li je to možda negdje naslijeđeno od Jevreja? Oni su tako, mislim, ne, uopšte neću o tome da pričam. Nemam nikakve predrasude ni od jednom narodu, ni za šta. Možda sigurno je nasleđeno nešto odatle, nešto, mislim da je moj otac je banijac, mislim da bio osjećanje za pravdu i da je to odatle. Tako da, nezanimljivo je to. Ja uopšte 5 para ne dajem na to od koga si, šta si, eto takav si, ja sam to.